I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da duplirate iteme, sada trenutno pruge. Samo pratite moje korake i uspjećete, veoma jednostavno. Za ovaj eksperiment, tačnije za ovu mašinu, samo da namestim, dobro može, ne veze. Za ovu mašinu će vam trebati 11 bilo kakvih blokova. Bilo kakvih, ja koristim blok gvožđe zato što najbolje izgledaju. Nisam probao sve, ali vi iskoristite koji god vam se prohti. 8 redstone-a, 3 redstone torča, 2 sticky pistona, 1 staklo, 3 obične pruge i 1 poluga. Samo pratite moje korake. Prvo, običan blok, bilo koji blok tačnije, staklo, bilo koji blok, opet blok, ovako. Sad od ovog ovdje napravite dva bloka razdeljene. Postavite baklje svuda osim ovdje iza. Svuda osim ovdje. Znači ovdje, ovdje, ovdje. Sad uzmite bilo koje te blokove, postavite tačno na njih. Ovdje, ovdje i ovdje. Tako. Sada ovaj blok produžite za još jedan da bi imalo mjesta za sticky piston. Postavite ga ovako da ovaj kao sticky bude okrenut ka vama. I skočite i postavite jedan blok ovdje. Ovaj drugi sticky piston postavite na kraju vama. Isto da bude okrenut ka vama. Dobro, sada uzmite redstone i povežite ova dva pistona. Tako. Zatim uzmite ovako, da bi i ovaj piston se pokreće. Dodajte i ova dva, da bi se pokretalo ovdje. Dobro. Da pauziram. Postavite 3 pruge ovdje. Sada, ono što sam provalio je da ove obične pruge ne mogu da se dupliraju. Što je veoma glupo, ali dobro, nema veze, može da prođe, jer ove ostale pruge su također ekstra. Mogu da se iskoriste. Evo, to su te 3 ostale pruge koje možemo da dupliramo. Sad, pažljivo zapamtite, gledajte, imali smo 5 pruga od svih na početku. Kad budem upalio mašinu, samo brzo postavljajte desnim klikom pruge na taj blok. Na ovaj ovdje, na kom skačem se. I pažljivo gledajte. Na početku smo imali od svih po 5. Pažljivo gledajte. Duplirali smo neki. Evo da probamo opet. I ovako možete da pravite koliko god želite pruga u survivalu, bez da trošite mnogo ovih resursa i možete da napravite ekstra roller coaster. U sljedećoj epizodi ću vam pokazati, tačnije u sljedećem delu ću vam pokazati kako da napravite XP farm. Sa vama je bio Jačko99 na kanalu Serbian Player. Vidimo se sljedeći put.